No, dajte sebe to potichu, bo to bude pekné nahlas toto. Dobre? Bude to nahlas. No tak, nie możemy tu iść. Musimy iść tam. Teraz możecie się brać na nas. Ale patrz. Czy chcecie sobie ściągnąć to? Napiszcie sobie Happy Mode na Google. To nie. To nie. To sobie kupcie. To jest Happy Mode. Nie kupce. To nic za pieniędzy. Co tam? Diabol, żółty diabol. To sobie kupcie na Google. A to nie kupę, to nie za pieniędzy. Patrz. Takže dobre, ideme, to bude dlhé. Dajte mi odber a subscribe. Koment, že kto má lepší. Ja albo Michael Jackson. Promotion. 4/7, not just once a month. Max, we go everywhere. Ruská federace formálně podstupuje veškeré jádro rovníkové kliniky. A co teď? Jsem ozbrojená až po zuby. Slámka, tak vůbec OSN nefunguje. Chováš se jak šílenec, Nelly. Snad vážně nezvažujete nukleární válku? Poslouchej, Belgie. Zrovna ti tam přiletěla bomba a všichni další, co podporují Spojené státy, budou vybombardováni taky. Spojené státy dokázaly, že se jim nedá věřit s citlivými informacemi. A pokud je necháme dělat, co chtějí, zničí nám všem životy. Kdo souhlasí? Ať žije třetí světová! Počkáme. Pierwszy balans. Vice City. At Pet Systems, you know there's nothing like a relationship between a man and his dog. Sometimes you just can't let go. I ain't going nowhere. You can eat your food. That's the second week in a row. Dajcie wam When the unspeakable 1 happens, milion just put your four-legged friend in the refrigerator or freezer. odbery. Then call Pet O Stop. subscribe. We'll be there within a week to pick him up and I give him a can love feedback as good as new. Through an ancient Egyptian miracle process called taxidermy, you and your best friend will always be together. Yeah, that's a good dog. This. When you just can't. No. Jeszcze 5. Ja pierwszy bawi toto ABC. Výuka abecedy. Posúvaj písmenka B. Veľké písmená. Chceš sa naučiť veľké písmená? Drewen.
H ako hasič. E ako Električka. električka. D Delfín. ako delfín. Citrón. C ako citrón. E Egreš. ako egreš. F ako Fen. fén. F ako Farmár. farmár. H Holič. ako holič. Malé písmená. Chceš si prejsť? Balón. B ako Bocin. bocian. D ako Dievča. dievča. G Gauč. ako gauč. Fotka. F ako fotka. B Bager. ako bager. Hosle. H Hodiny. ako hodiny. H Honec. ako Honec. nájdi kartičku. Klikni na obrázok. G ako gauč. Super! H huba. Bubienok. Prima! F flaut. Nájdi kartičku. Klikni na B ako bicykel. Tebe to ale ide. E dvere. Cibuľa. Eskimák. Robíš mi radosť. A ananás. Bubienok. Super! C ceruska. Au. Klikni na D ako dážďovka. Si dobrý. C dážnik. Citrón. Prima! F farár. Si naozaj šikula. B dievča. Bábika. Ide ti to skvelo. A ceruska. Gorila. Auto. Si šikovný. H hrniec. Si naozaj šikula. G bicykel. Garáž. Ide ti to skvelo. E egreš. Som na teba pyšná. D futbalista. Farmár. Tebe to ale ide. Tvorenie slov. Otáčaj políč. H E L Má. M A helma. D R Drak. A K drak. H U Huba. B A huba. F O Fotka. T K A fotka. G I T Gitara. A R A gitara. F L A Flauta. U T A flauta. C V I Cvikla. K L A cvikla. D Dvere. V E R E dvere. B A G GR. E R bager. Písmená v slove. Nájdi písmeno A. Ale nie, to bolo B. Ide ti to dobre? Vieš nájsť E. Držím ti palce. Nájdi písmeno D. Hľadáme. D. Si šikovný. Vieš nájsť C. Dobre, ideme ďalej. Nájdi písmeno H. Si naozaj šikula. D. Kdeže? To bolo I. Ide ti to dobre? Nájdi písmeno G. To bolo E. E ako električka. Si jednotka. Vieš nájsť A. Dobrá práca. Vieš nájsť C. Dobrá práca. Vieš nájsť G. Prima. Nájdi písmeno E. To bolo H. Ako hodiny. Super. Vieš nájsť H. Si dobrý. A. To bolo G. Ako gorila. Si šikovný. A. Dobrá práca. Pekseso. Aké písmeno počuješ na začiatku slova? Gitara. G. Ide ti to dobre? Holič. H. Ide ti to dobre? Hrniec. H. Šikula. Dievča. D. Držím ti palce. Helma. H. Výborne. Fotka. F. Páli ti to.
Auto. A. Páli ti to. Flauta. F. Robíš mi radosť. Cibuľa. C. Držím ti palce. Aké písmeno počuješ na konci slova? E. Si dobrý. Dvere. E. Si šikovný. Drak. K. Len tak ďalej. Gauč. Č. Si naozaj šikula. Egreš. Š. Šikula. Dedo. O. Tebe to ale ide. Bager. R. Dobre, ideme ďalej. Bocian. N. Skvelé. Gorila. A. Len tak ďalej. Pexeso. Já jsem si měl trošku rozmluvit, než jsem začala páčit tohle video. Ano, zvodní randu, to jsem přesně řekl. Já jsem si podíval se skončenou Jirku, ale nemůžu to odejít, no? Já mám asi klíč tady, že jo? Do widzenia.